gara-gara corona nih suut ben magae apa kete cuma gae kejang kewah gani kawan nih deh sebur rikin ya ngadu hiburan langsung stres. Wih, kemarin tuh kelim guys. Si ngadu kunan di tengah. Duri kan ale. Pih, kene kan gaen ngoyong jumah kalain megae jangan jan hidup ya. Iya lo buling tunyi tuh gae lo Kene kan gaen nuling semangan, uling mara bangun, ngerekrikin bonsai. Sing ada jama gaen len. bang apa lo timang beli melalui sing karuan mau gae masih sing nyidang ini nak hobi ada nama hobi apa tawang Hobi sih hobi beli. Tapi ingat tang mas tugas beli itu dari nak muani. Sing dengerin cika bonsai dogenan. apa tuh lo menjangkut Menjangkut. Kadang hidup warak bana menjangkut dogenan. nah lo butawang kewah kene jani gumi sindang megahe tuh ilo ora beli ngerikir ka bonsai uling semangat kalau ilo bicara bonsai tuh no Kengke masa beli orang ilo cara bonsai. Buat tawang bodi ilo ke kene. Aris beres gitu loh mentu bibih lo misi sungkup cara bonsai marung ngebet kan Oh, ini beli masker nih ada yang beli. Ini pemerintah kan mau nganjurin situasi jani nih. Harus memakai masker. Itu salah satu protokol kesehatan jadi beli pembeli nawang. oh masker ada yang tuh lo men lamun nak bugantin keno lo nak bakal keno mun bugantin mati di pulesang oyong nak bisa mati lo serem doang Sing serem badan beli. Yang jani beli orang bonasib, beganten. Namu coba jani beli ke jalan. Tambahin lantas biasa. Mati apa sing beli? Bih, ilo pas ngai-ngai nenek. Masa beli tunen nambakin bis? Yaudah, beli lo. Nah, tuh apa beli? Iraga dari Jelemo, bang kedua gan. Anggo iraga berpikir tuh je pasrah dogen. Nah, paling tidak ngangon masker tuh mencegah lah ragu kena virus. Oh, gitu lo. Sing je ngangon masker dogen beli. Nah, aduh masih himbauan pemerintah nilen. Saya ngumbah limo. Jaga jarak. Do pesu lamun sing ada kepentingan. Kang Wang cuma ngoyong membalik Korea. Wih, sok balik Korea. Berarti bebenah beli nenek. Nyemak bonsai ini paling benar. Nenek, tuku-tuku ceramah. Dia ren bu. Pih, jadi motor tuh saja jadi mesti ada orang lain. Awas pinjam nah. 12 seconds later. Saja jadi motor tuh. Awas. One hour later.
Ih, jemu duduk. Cek, kamu jemu. Habun saya awak.